Siku taonaka bitu vinakupita, bitu vinakushinda, matatizo inakuwa ya mingi, magumu inakuwa ya mingi, na hii ni kwa ajili yako mwenye uko napitia wakati mgumu sana. Maandiko inasema, njooni kwangu nyinyi wote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifunze wewe kama mzazi, kaka, mama, dada, baba, jifunze kuelewa ya kwamba hauwezi, lakini Mungu anaweza. Vyote yenye vinakushinda, piga magoti, omba Mungu na Mungu atakusaidia.